Raspas, calle 2 Deusto D, calle 3 Portugalete C, calle 4 El Anchove, calle 5 Deusto A. Vamos agarrando estas chas, por favor. Hola, buenas. Si alguien ha perdido un teléfono, pásese por la caseta de los jueces, por favor. Lehenengo ziabogako denborak, tiempos de la primera ziaboga, Raspas 2.19, bi Emeretzi, Deustu D 2.30, bi Hogeita Hamar, Portugalete C 2.27, bi Hogeita Zazpi, El Anchove 2.30, bi Hogeita Hamar, Deustu A 2.25, bi Hogeita Bost. Quiera!
Bigarren Ziabogako denborak, tiempos de la segunda Ziaboga, Raspas 4.35, Lau 35, Deustu D 4.54, Lau 54, Portugalete C Bost 0 bat, 5.01, El Anchove 5.10, Bost Amar, Deustu A 4.59, Lau 59. Hirugarren Ziabogako denborak, tiempos de la tercera Ziaboga, Raspas 7.16, Saspi Amasei, Deustu D 7.48, Saspi 58, Portugalete C 7.55, Saspi 55, El Anchove Sorchi 0 Bederachi 8.09, Deustu A 7.45, Saspi 58. Atención, tripulaciones de la siguiente tanda. Categoría juvenil masculino, acérquense a salida sin entrar al campo de regatas. Calle 2, Kaiku B, calle 3, Arcote, calle 5, Bermeo A, calle 6, Portugalete B.
categoría juvenil masculino, calle 2, CAIQB, calle 3, Arcote, calle 5, Bermeo A, calle 6, Portugalete B. Tiempos finales de la anterior tanda: Raspas 9:31:08, Pederachi Ogeitamaika 0 Sorchi, Deustu D 10:05:49, Amar 0 Bost Berrogeita Pederachi, Portugalete C 10:25:62, Amar Ogeita Bost Irurogeita Bi, El Anchove 10:47:68, Amar Berrogeita Saspi Irurogeita Sorchi, Deustu A 10:07:89, Amar 0 Saspi Laurogeita Bederatzi. Luego no vengas, ¿eh? Lehenengo Xabogako denborak, tiempos de la primera ciaboga, CAIQB 2:26, Bi 26, Arcote 2:28, Bi 28, Bermeo A 2:22, Bi 20, Portugalete B, Bi 23, 2:23.
Bigarren Sebogako denborak, tiempos de la segunda ziaboga, KQB 4.46, Lau 46, Arkote 4.58, Lau 48, Bermeo A 4.52, Lau 52, Portugalete B 4.58, Lau 48. Hirugarren Sebogako denborak, tiempos de la tercera ziaboga, KQB 7.35, Saspi 35, Arkote 7.47, Saspi 47, Bermeo A 7.36, Saspi 36, Portugalete B 7.41, Saspi 41. Atención, tripulaciones de la siguiente tanda. Categoría juvenil masculino. Acérquense a salida sin entrar en el campo de regatas. Calle 1 Deusto C, calle 2 Kaiku A, calle 3 Itxasoko Ama A, calle 4 Portugalete A, calle 5 Bermeo B, calle 6 Deusto B. Go on,
calle 1 Deusto C, calle 2 Kaiku A, calle 3 Itxasoko Ama A, calle 4 Portugalete A, calle 5 Bermeo B, calle 6 Deusto B. Tiempos finales de la anterior tanda. Raspas 9:31:08, Bederatzi hogeita hamaika 0 sortzi, Deustu D 10:05:49, Amar 0 bost berrogeita bederatzi, Portugalete C 10:25:62, Amar hogeita bost hirurogeita bi, El Anchove 10:47:68, Amar berrogeita zazpi hirurogeita sortzi, Deustu A 10:07:89, Amar 0 zazpi laurogeita bederatzi. Maitalen untziak rombotietan ez bada, eta non bakar dadea iroritakoak mila ekaitzetan hautsia eurita 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 erosten ote dira aberatzen jana, txiroaren ugia ez bada, eta non galtzailearen irabazi urriak mila gubatan erdituak, eta emagalduaren gaueko musuak semeak baztertuak iuntze okretan, eta neska virginaren petalo hiriak izabortzaz lapurtuak hortaletxetan euriak kantoietan, euriaren erresuma kantoietan.
Egurra artian etzunda, begizuri xakamatauta, lorazko soineko ziozita, azkeneako gertu jantzita, abitxulo zauzela, bilobak esaten detzuna, ximurre derrik ez da inon, irrixen dozuna baino. Oroitizu elkarregaz, gurutza genitxun zeruak, esan dako berba eruak, eruanak enaren egoaz, emondako musutxuak, bijotzian erreiataz, ekatzu eskua mesedez, bildu nadi azken lastanez. Basoiaz politxori, oraintziak lagaz eskueneri, tapatxua aztu barik, txitxito ditzen zestanari, itzulinaz kantu isikia, zure izena barriz omentzea, itzulina zababa maitxia, betirako zua gurtzea, itzulina kantu isikia. Tiempos de la última tanda. Deustu C 9-23-12, Bederatzi 23-12, Kaiku A 9-16-40, Bederatzi 16-40, Itxasoko ama A 9-15-03, Bederatzi 15-03, Portugalete A 9-22-31, Bederatzi 22-31, Bermeo B 9-25-81, Bederatzi